Tāmaki e whakamatua ana whai muri hoi te whakatūwheratanga o te ipu whutupōro o te ao. Kei te kōhaha haere ngā pakehi Māori o te whanganui ātara kia whai hua rātou i tētahi wāhanga o te 500 miriona tāra ka uru mai ki te ohanga o Aotearoa i tēnei hui nui. Ko tahi rā i muri mai te kēmu nui, kua tatatau te puehu. It's awesome. Mō tēnei pakehi Māori, kaore he āhua i tuatu i te hōkeka. Already our sales have increased quite a bit, so we're really looking forward to the rest of the World Cup. E whātau a Tracy Wahanui rāua ko Jan de Becker e pōkai kahana kia puawai a Aporo. Koinei tētahi o ngā umanga Māori ruarau i konei, kai raro i te maru o te rōpu pakehi Māori o te awe. Ke putātu nā kōrero o ngai rātou o haramai ki konei, ma rātou, ma te āwaha o nā kōrero, ka tahi no rātou ka kite i nā tino hua. Mā tēnei pakehi Māori i te whare waka o Pōneke te kawenga nui, ki te whāngai manuhiri te pokapū o ngā whakaritenga i pū. E whetū ngā kēmu nui kei te toi mō tēnei rohe, no reira ka pokia tonutia e nei kaimahi. E matapaitia ana hei ngā whātekau rā ipu kei te toi, ka piki ake ngā hua mō ngā pākihi pēnei, mā te kotahi rau o rau. It's not necessarily just business from a capital perspective for us. It's an opportunity for us as mana whenua to be able to tell our stories, because the numbers increasing. Me te aha e toru te kau ōrau anake o Awanama, kua tau kē mai ki Aotearoa. Next 70% are coming in around that quarter-final time. So, it's a testing time for us. It's a chance for us to be able to test run some systems and processes that we've put in place to make sure that they're robust. I nā ko ngai Māori kei te keo o tēnei waka, kaore he kore ka tutuki. Jasmine Pearson, Te Karere. Ki Rotorua nui a kahu mata momoe i naia nei he maha ngā pakehi Māori ka whai i ngā hua o te whakataetai i Puwhutupōro o te ao. E hara ko ngā tākaro hutupōro anake kei te whāia. Engari ko ngā pōro e kia nei ko ngā augau. He mea pārekareka mo te hunga kore witi ki ona taka hurihuritanga. Mai te tihi ki te mutunga. Yeah, well, the Rugby World Cup is one of those things where everyone's got their fingers crossed. We don't know what's going to happen. I say that when there's 90,000 odd people extra in the country, everyone's going to benefit from it. Te manako nui anō kia whaihua te tākaro nei I roto o ngā wiki e tū mai nei. We want to make sure that we're on the ball. We want to make sure that we're looking after these people, and we want to make sure that they go away realising what our country, what our city has. I te whare kai o Seismic, ka area nō ngā whakaaro o tōna kai hautu, kia hoki mai ki tēnei au. Nā te kaha muia o te whare kai nei, e ngā momo kāranga rangatanga katoa. Our team likens it to a early summer, so to speak, with more tourists around, so everybody's a lot more happier because there's so many people out there all wanting to know where to go, what to do. Kāre hoki e kore a ngā rā kei te tūmai. Arā, he nui no atua nō ngā hua, ka kitea I roto o ngā mahi Pākihi o Rotorua nei. Can't not come here because you have everything to go to. You have the concert in Hangi, you have all the tourist attractions, and then we have the thrill-seeking attractions and things like that. So. Nā reira, kua tīmata te mahimoni, ko te ao kei roto I o koutou ringaringa. Hinerangi Goodman, mō Te Karere.